Buknul-buknul at trapiko, tsara kalataw kareng mall, palengke at grocery stores. Ining sinagana kareng Kapampangan king pa magbalik da king obra lalam ning modified enhanced community quarantine. Antila mo karong mibulos keng sukulan ding tao pablasang melwalas bagya reng quarantine protocols. Paulitin ning MECQ na kebiglada kanureng manungkulan king balen ning Masantol. Amo po rin tao, lilargatala po kay metong aula, may magbuwala po sabi na pong Sabado, Domingo, talaga pong dakala tao. Tambing do kanong sibyanan den business establishments na kontrolan den taong karelang paluban. Pepa monitor dala naman den ni karen pulis. Sabiyanan tanala. Kaya po hanggang establishment na daw po titipunan den tao kayong kilog siguro po ibalik may pasibay ang pamilya lambagya kaya talwal. Ito po nga Domingong after lunch. Palabas na ako po kay PNP na i-monitor laganas din hanggang pupunta lang na rin tao. Ring kanong manok nangan Masantol, ame stranded keng aliwang lugar uli ning lockdown, anya waraanan dala pa mong health certification king penny batandang lugar, bayo do paluban keng balen. Pantunan, dapat po, nung pa rin ka po may nibat, Manila, probinsya, kumaka pong certification kaya kay karelang municipal health office. Kaya iba't na po nita, muntala po kaya ang checkpoint na ng kapulisan. Lawendo po rin. Aparti pa keng health pass, i-quarantine dala pa kanudet, ikilog ning 14 taldo king karelang isolation facility. Iba't na po nita, mag-quarantine la po kaya ang quarantine da kaya kening balen Masantol uli natin kaya kung quarantine na lugar. Pakisabi na kanong mayop ning alkalde karantao Masantol na tsukilwal ning balen. No pa mumumuli nung agyuda pang makasiguradong alang malyaring local transmission ning virus. Nung sana makapanenaya pa, nung sana po nga ala namang problema, nung po nga agad na kayo naman din pamilya kening Masantol ng makanalo na sitwasyon, siguro po tinang pong cellphone, mabilis na po ngayon niya, kakitala po lupa. Metong Masantol, kareng 4 balen ning Pampanga na alapang kumpirmadong kaso ning COVID-19. Diyan na Lumbang Parungaw, CLTV News.